Kaixo lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ni Lasto Txapel naiz eta orain hortan joko berri bat frogatzera goaz edo bentsat ni frogatuko dan joko berri bat jokatzera goaz eta ikusiko dugu ia nola ematen zengun izan ere zuterrak ez dira gureak eta ikusten duzuen moduan gure jokoaren izenburua Balance da eta joango gara hemen jolastena Europa Choose your champion. Cassie. Ikusten duzuen moduan baiesta bat dauka, ebazte bat eta hori aukeutu pertsona jau bat aukeratzeko Customize your champion. The battle is about to begin. Uste du froga dena botaren alka jolaztu hemen ikusi aldu zuen izango da pur bat raro Select your champion. Cassie. Pertsona berdina berriro ez dakizkigu honen habilitateak, baina hori gure kasu honetan berdin zaigu. Aukera dugu entrenaziko gara. Egin dugu lentsago tutorial bat, dugu agarria izateko. Prepare for battle. Badirudi orain ja badagoela. Eta suposatzen da izan daitekela elbow out, shoulders back, wrists loose. Find your mark and just breathe. Baina pur doanik dena. Hor bat entzeko, baina doanik. The battle is about to begin. Time to fly! Five, 4, 3, 2, 1. And so it begins. Not yet. Bueno, que du beste bote batekin tiro egin. Vale, así que ahora
go. Halo. Thanks a bunch. Don't give up. Enemy double kill. They're taking me. Ja liczy do pusty. Your sight fails you. Sante Wekona. Wait, boy. So soon. Light station. Time to take charge. Oh God. Remaining. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Enemy double kill. Triple kill. Overtime. That should cover my tender parts. Point spawning in 15 seconds. Five, 4, 3, 2, 1. Zenba berriro gure esaltitxarekin burua lortzeko The dog. Time to fly. No man can kill me. Not my fault. Together, we are strong! I'm impressed. Attack us on my trail. So soon. Escort the payload. Vale, hay tanqueta. Thanks for the heal.
My thanks. No man can kill me. Not my all. Your sight fails you. Yes, sweet embrace. Challenge my co-op! Enemy killing spree. Thank you. Your sight fails you. Seconds remaining. Enemy killing spree. 15 seconds remaining. Seconds remaining. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Much obliged. Point spawning in 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Hija, hombre, bendiga. Yes, sweet embrace. Kontuak izan behar dira, zentugako Alberti Grace. Challenge my co-op! Overtime. Victory. Vale, así. Bueno, esan behar dago. Ez dago txarto. Zentro parti izateko. Ido gaituzten eta... ¿Sabes? Bring out the big guns. Bueno, laguno. Hau izan da dena, urrengo arte.